دما و بخیر تماشاوان بربانک تیوی برنامه که انا شوپین ما و هرجار تیویوی و از پیشکشوانا وی لیلا چلرگوشی خیراتون آواد کم و دویجم هم سر جوا و سر سلامتنه. برنامه ما اون دکارن تماشا بکنه هر روز یک شما ساعت 6 پاش نیرو به دما اروپایی. تماشاوان هیجا میوان منی ایرو سروکی انستیتوی کردی لبروکسل دوریش فرهویه. اللي دستبكي از غازم هناكي درقة كاروباري انستيتوت بين مزمان واگر من تشتك كيم جود برز دابريش فارو اسردا زيدكه انستيتوت كردي يا بروكسل رخصنا ك نقازنجه كناوندا وي لبروكسل بلجيكايا ارمانجا وي اوه كردان و كمنا تواين دنا و جواكا بلجيكا دا انتگری بکه و چند کردی لکردستان و دروای کردستان به پیش بخه. انستیتویا وک ریخستن سریدا به نامی وی تکوشین بو و به آریکاریا کمک کردین بلژیکا سال 1978 آوا کردن هات آوا کردن و دست به کاری خواه کرد. آرمانجا وان سرکه دنا ویدمیدا انتگری کردن جواکا کردی دنوا جواکا بلژیکا دا بود. در سال 1908 نهانده ناوی ریخستنه هاتا گوهستن و بو انستیتوت کردی یا بروکسلی که حتی ایرو وسا مایجی. ریخستن بره آرمانجی خواه برفراتر کر پروژه هاتن نویسار و هات فینانسه کردن جعالی وزارت چانده یا فلامانه ببی آلیکاری انتگراسیا کردان هلا لزبو و گلک جی گداری دانه سرچاند دیروک و زمانی گلک خواد جی هات کردن سروان تشتا سروکی انستیتوت چاما من گوت برز دوریش فرهویه لی برز دوریش فرهوی یک جد مزراندنه پیشن وی ریخستنه یجی. انستیتوت جعالی وزارت چاندا فلامانا و سجی وزارت چاندا والوینه واجی تیناس کرن. انستیتوت هر وها گلک ریخستنه دنواجی همکاری دکت هیوانوجی همکاری دکت. اوان بکرتی درقا انستیتوته از اینها هیوی ریجی خواه بکن وکی میوانی من دوریش فرهوی بینه سری کرانه. برز دوریش از آنم هم پر مجولن کاروبار انستیتوت پره سپاسا جنابیتا دکم که ایرو تبوی میوان برنامه من سرچوا هاتی و سر هاتی بخیر هاتی جبو ترلیبونا برنامه و سرچوا قط پرزگریک نینا سپاس دیسا جاره که گلک سپاس از دست پکی دا دخوازم واقعی بکرتی خوابدی ناسکرین که یه دوریش فرهو اف خورت گنج تجی بخیالا و جگوند درکتی که ایرو بیا سروکی انستیتوتا کردی کرم که يعني اگر از تیروکا خواه هاتنا بلژیکا بیجم اوی بساعتا تیرنا که جبرکو بکرتی کرم خواه هنه که خواب ده ناس کرنه نه همیزانن دوریش فرهوکیه از خورته که 17 سالی بوم دما از مالی جگوند درکتم هاتم بر استانبول ده و جوید رژیم برای خدا اوروپا به نیت اقول اوروپا لجیه که خودنا خوب بکم بگمان هنک پرزگریکی سیاسی چه بون دادگاه مدیاده بو ونزانن پرزگریکی خوندکارین کرد الهمبر دولت الهمبر وانا يعني بالسروة أساسا از هاتم اسطنبولي والحاصل كلام مقوت از خوبجين مع أوروبا وكا جبركو لوليت أو درفتامني زيادة من نمابو از مرياخو درخست از هاتم برب ألمانيا ليش ألمانيا متخصت هر مسويت لي نبو از لبرلين لقاسي هوالكي قال لك رئيس دار بوم رحمتي حمراش رشو
گوره هر بلژیکا مجی بلژیکا ناس ندکر براستی من زانو بلژیکا جی لکودره هرچند ملی سجی قدان بو نوم قدان بو ذات بو مبره خدا بلژیکا بنیتا کو گو ام بلژیکا لسر داخوازا ویجی گو هر ویدر کرد کمن لویدر ریخستنا کا کردا کومله کا کردا وکن ون بکاربن لویدر خواته بکن بجي بالترين سوار بوم هاتم بلجيكا نا كاس هبو نا كوس هبو روشك قالكي القراوي دمي عجيب واحتاجوا عم تشونا مالا كردا ما تقوا كردن ورم سازيك خو آوا بكن كوملك خو آوا بكن ريخستنك خو تشي بكن نوروزا خو بيروز بكن كارو خباتا كردبوني بكن جماد رافين غشكا ليلى ندخستن بتو آواي نيزي كردبوني ببن يعني قد جبرنا كم روجا كعز وهفالك يمتشونا مالك جي كردي أناطولية بو ما قلت فاي عم تخوازن كماليك تشي بكن ونوروزا خو بيروز بكن زلام وجنك هردو الأودي رونشتي بون چونا أودا ديتر بهبرا رابون چونا أودا ديتر مدنگي واكر بكردي جنا خورد قلت دگوزو چای بدوانا برادر کفن جبر گو اف به ترکی بیجن بولوجی او کسی گو دخوازن ترکی پارچه بکن بولوجی الویدنا جیرانه ما پی بحثن ببیزن گو بولوجی هاتنا ویدره اویج مرا نباش بی يعني كرد روشة ببرنا فتاوي تشتي اما ترس بو هري ترسبو بلد ترسبو وجعالي دي كبي خيرتي بو يعني لبلجيكا انا يعني كرد لبلجيكا بون كيد كاري بو جي تركيا هاري زورك الوانا الفيدري بكي لي دماغو دچون وليت انجي دكاري بو توشي بروبلم ابن لي او ناي واتيغو يعني ام كرد بونا خو جبير بكن ام كرد بونا خو جبر كرد بونا خو ام بترسن يعني او اخافتنا برزورا مچو يعني كرد بكردي جنا خورد بيجي زو چای بدنا وانا در كفنج برغو جيراني منا بيزم جو بيولوجيل فرن يعني روج دويا وكده بو ويدا ما ام بزوري ام قالين براستي كردي قوتن ام كردن ودخستن وكا كرد جي بيجين بركن بون البلجيكا از نيزي بين شاش ما ازغاريان حتى تابلي ما حفت كردن تشيبون يعني شاش كرد واس تذكري ناوي وانا بدي كاك دبرش ناوي وان كي تاوي كاري رخصتني دست بكر بله از بوم يعني دسپیک گو از لوا کردگریم از بوم يعني درویش فرحو که خورته که از نود کتمش ده سالی از ویدری کتمش ده سالی آخوا هوالا که ما جن تنها جن دناف مده جی او بو پروین جمیل هبو خورته که بناوه حسین هبو حسین اونال هبو خورته که بناوه حسین دن هبو او جی که كردي در دوري أنقرة بو أو جي أناضوليا بو أشترى بيجم خورتكي بناوي إرفانها بو يعني هون حق كسبون هو حق كسبون ودست بكر الكل ملا حكمتها بو ملايك بو يكي كرتي وج بارتي ديمقراط بو ملا حكمتها بو وأفبون يعني محفت كسبون وقتا ما كمالا خو چه کرجی براستی ام حفت کس بون ام حفت کس ده هیت ایداری ده بون ام حفت کس ده فولکلورا کردی ده بون حفت کس ده گروبا موزیک ده بون حفت کس دیا تیاترو ده بون يعني هر تشتي ما بحفت كسا بيك دهات هدي ما خباتا خو مشان حتى قوما تشتكي يعني كماليك بنافيتا كوشر كي كادي ترتا نافيتا كوشين داني بناویت کوشر آواکر و پیشتی چند سالاجی که ایدی دماغو مدید او خباتا کارکر و خندکار ایدی دناف مده پرکین بو و خبات با آوائی که دن هاتا کرن يعني ريخستن بريخستنين بلجيكا را بأكاديميسيانا را روجنامه‌وانا را خندکارا را بوی آوای خبات پیشکت حتی گو مکاری بو ایدی ام ناوی انستیتوی بگرن و مجبور جیما یعنی براستی او خباتا کارکر و یعنی نزان بلکی لروشا باکوری کردستان ون بزان بن وی دمی ریخسترین چپ پر بون
لوی درجی دمک دریش برخصنین چپرا ما کار کرد خبات که احوالی مجی چبون او سندیکای وی دری او که لی مدید گو او کسین گو امواره کرد که نبس چپن و نبس سندیکالیست نبس کسین ده او که دنه لی مفراتر جی او آخو کر یعنی ده نوا پارتیا لیبرال ده ما دوش خوره چه کرن ده نوا پارتیا کسکاده ما چه گرش کرن درقا ببوره درقا کار انستیتوت همه هلبت دیسا و گرن سرویتشتی من گوه نکی بکرتی درقا خواه یعنی ده خورت 18 سالی هات بلژیکا یعنی نه زمان زانه بو نه خواندنا ده بو یعنی به چه آوایی یعنی پیشکتن ده چا چی بو من نکی بکرتی يعني دوی دمه ده وحتاگو از هاتم هر هدف همونی پیشین کماله که کردی با اوجی بود تکوشر پاش رو بود انستیتوی لدوی نافبره ده تشتکی گو از بکم زمانیم ببم هر ده دسپیک ده متخواست از هر زمانیم ببم لی باور که حتی شش ماهی نکاری بو خواندگاه که ببینم جبو با از زمانیم ببم نیزی 6 ماه پاشم کاری بو از زمان هر مهم ببم و پشتی سالا کنیویجی مخل خوندگه قبول کرد پیشیم بالخوزانینگاه لوون قبول قید کرد خونویسات لی او جهنک سدمین جدا پیک نهات از رابوم چوما خوندگاه بلند یا جرد بجن سوسیال را آدپتاسی ویت مسخپن یعنی دنابرا پداگوژی و پسیکولوژی ده تشتک وک پروردیم دید 3 ساله خم خدان خلاص کرد لدوی نافبره دیجی مکار جی دکر یعنی هم کاری آرشیو نخوشخانه کر قاس سالک کنیوی پاشرم خباتا خوی شخصی کرد سندیکا خرستیان دموکرات دمکار کر لی از هر وها خباتا منی جبو کردستان بردوام بو یعنی تجاری نسکنی یعنی سالان جرباندنا تا ترجمه تا سالان گیاندیا روژا ایروین تبوی سروکی انستیتوتا کردی سپاس گلک دورش بونا شروعاته پرسا ددا برز دورش زانن چاقی اوا برنامه ما کمنا شوپین مت نوف کرنی گر کمنا شوپین نه پاراستن وی دمی دبکو گل تایبت نمیاخا و وقت نتواخا وقت ملت انداکه و بوناویجی رول انستیتوتا گلک پر دوی کاری دا و الهی به انستیتوتا کردی از دوازم بیشم بونا وان تشتا چاقی ام کمنا شوپی بی پاراستن انستیتوتا کردی چه دکه؟ چه کاری دکه؟ جبو وی برسوا وی پرسی دکارم وها بیجم یک لدستور انستیتویه ده بتو آوای ما تشت سرکه جیندار کرنا کمنا شوپیم کردی یا کردستانی منه دا پیش سبب جی او بو لجبر کو لبلژیکا ریخستنین کرداکی من وی دمی قد نبون ام تنها بون دسپیکی ده آرمان جاما او بو گو ام پرزگریکا کردستانی بدن ناس کرن ابو هدفا ما سرکا او ناوی واتی گو کمنا شوپین کردی کلتورا کردی فولکلورا کردی موزیکا کردی نگرینگ بون برگرینگ بون لی پرزگریک او بو یک جواکا کردی الویده پرکیم بو ویدامی اونهاجی که از دیسا کم دبینم دو پرزگریکا کردستانی لبلژیکا ده دماغو مدست بخاباتی کر همه بیجه کسی نزان ناس ندکر نزانی بو اف پرزگریک چیه دماغو ما بحثا کرده دکر 2-4 جاره ما تکرار دکر دوباره دکر وقتا گو مدگوت همش کردن یانش کردستانی نه 2-3 جاره ده بمدان تکرار کرن ترکستان عربستان فارسستان زم 2-4 جاره مرد دانا او کرن جبروی که ما هدفک دا پیش یا خو ارمانجک دا پیش یا خو گو ام پرزگریکا کردی
ده همبر دولتين ترك همبر دولتا ترك إيران عراق سوريا ده قوي دمي عراق جي هبو ونوكا جي سوريا حتانا جي هيا همبر پروپاگاندا وادا ده همبر لوبیا وای خراب دجی کردا و کردستانی ده ام خباته که بکن او مدا پیشیا خو الاليدن ما خواست گو ام آلیکاری جواکا خوی کرد بن وی داری ده آلی انتگراسیونه ده ده آلی زمان هینبونه ده ده آلی هفناسینه ده آلی gelek tiştê tir civakî de got em karibin wana bi hevdû bidin naskirin û di heman demê de jî ke civaka Kurd yan jî Kurdistanî bi xelkê Belcîkî bidin naskirin. Ew du tişt bûne hedefa me nasandina pirsgirêka Kurdî ya Kurdistanî di du entegrasyona xelkê me û nêzîkkirina xelkê Belcîkî ber bi pirsgirêka me Kurda ve. Ji ber ku ام بخوازن نخوازن ام قبول بکن قبول نکن لوبیستین دولتا ترک ایران عراق سوریه پرخورتن لأوروپا بتایبتی یا ترکیه بری یا ایرانی جه هبو ل20 سالی اواتیه گوارتن لوبیستی وانا گلک خورد کردکن yani dibe gu haja kurdaj vi xabata Türka devleta Türk nebe nebez bu Türka ew kar dikin ew bi Ewropiya jî dijî pirsgirêka Kurda kar dikin eger bixwazin ez karin dêne paş li şîrove bikin çawa kar dikin çawa dijî rêxistinê Kurda bi rêya rêxistinên Belcîkî yan xelkên Belcîkî dijî Kurdan kar bikin yek mînak eger ez nate hevê yek mînak tenha yek mînakê bidim lê eger bixwazê ez paşa dikarim vê pirsgirêkê hê zêdetir şîrove bikim vekim di heftê û heştê de me rêxistina xwe ava kir di heftê û nehê de me got em ê kevine cejna yekê gulanê got dünya alem bejdar dibe deme got yekê gulanê cejna yekê gulanê em bikîre bikevnê de wî demê Partiya Komünîsta Belcîka xurt bû li her derê aktiv bûn me got madem ki ew pîroz dikin û ew vê çalakiya amade dikin em ware bikevnê de xwişka Leyla qet bîra min naçe em çûn bi hinek sloganên Kurdî azadiya Kurdan wî demê li şoreşa Başûrê Kurdistan hê xurt bû herçenda şoreş wê ki di heftê û şeşî wa de ew bûjî lê hê şerrek hebû li hember Iraqî me xwest got em dengê Kurda bibin wê yekê gulanê de ne Türk hatin pêşiya me gotin çênabê hûn va slogana bavêjin ne Ereb hatin ne Faris hatin ne jî xelkê Sûriyan xelkekî dîtir hatin Belcîkî Partiya Komünîsta Belcîkî berpirsiyarê xweşiyan de pêşiya me got çênabê hûn va sloganên te bölücü yani yê got welet parçe dike hûn bölücîna hesab bike ew ji ku dê tên endamên komünîsta Partiya Komünîsta Türkiye çûbûn ji ware gotibûn ev bölücî ne nehêlin got yekê gulanê meşaya yekê gulanê bi Partiya Komünîstî re bimeşin û gelek mînakê din jî hene ez dikarim gelek mînakê dî jî bikim esanekek derîj destpêk timê jî timê zor e lê helbet gerekî yani tehêja bû çaxê armanca înstîtûtê bû Kurdistanê û problema Kurda bidene pirsgirêkên Kurda bide naskirinê lê binêre eger millet tehêja xwe got çaxê lobiya milletê dinê gelek zor bû lê ev lobî jî çaxê bê ya Kurda jî çaxê bê zorkirinê yani gerekê Kurd berî her tiştî gerekî ser koka xweşîn bin niha binêre gelek van salê davî gelek peneber têne Ewropayê rast e îlayê Kurd çiqatîn Kurdê misilman jî tên Kurdê êzdî jî perin piştî wê kereseta şengalê yani eger milletek ser koka xwe ser çanda xwe nebe Ewropayê her dezgeh esa baş hatine çêkirinê avakirinê çaxê gelek zû tu dikarî yani derbasî ser wana bî û ji koka xwe biqetin
یعنی جی چند دخوا بقدی لی چاقی ملت چند دخوا اگر راست ام بدن ناس کرنه لی اگر ملت دورا تا برونه به دورا انستیتوتی برونه به وقت کرد خانه ده ناس کرنه یعنی پس گره گل نکن لی به چند دخوا به کلتورا خوا به دیروکا خوا به ابکا خوا تی ناس کرنه یعنی ای چه تی کرنه یعنی چه تی انستیتوت خوا چه دکه چاقی ملت سر کوکا خوا بسکنه ملت سر چند خوا بسکنه دیسا جاره که برا اینتگری به اما اصل لازمه لیگره که اسیمیلاسیون نوی نه از دور بری خود نرم گله که اسیمیله دوه آچه تا دوگو امچاقی هاتن درتسیان باعتنا تاو میجی بون نه چه سال در باز بیه به 18 سالیته حتی روژا ایروین دیسا ملت نوی تبدیل ملت نوه یعنی چه لازمه بکن ای انستیتوت چه کاری دیگه چاقی ملت سر کوکا خواب بمینه تزانی چه وانه ارگانیزاسیون نها یه بلچیکا خواخوا بری هر تشتی یعنی چاقی کار دکن پرسا یکمین از چاقی دوینم اما دیروکا ملت نو یه بچوک هاتنه سر دیروکا وانا کار دکن سر کفنشوپیا وانا نما دگو تاسا هلای حیثات دکاری زمان ببینی تاوی ملتی ای انستیتوت چه دکه بونا وانتشتا از آنم چاقی گلک پنبرت دور انستیتوت جی برالده بن یعنی زمان ته درس زمان ته داینه یعنی تشتک خنجی وان از آنم امی پشترا درقا کاروبار انستیتوت عالی سیاست خبردن اصای تماشاوان مرا شروع بکی لی از دوازم بیجم به وی عالی چاقی ملت سر کوکا بسکنه چه تکرن؟ یعنی کلیکا دیجی مگود یک جه هدف ما او بو که یک ام کردال ویدی بدن ناس کرن دو ام خلق بلژیکی پرسگریکا کردا بو لباوانا پرسگریکا کردا بدن ناس کرن ناس دکن شکر ببوره شکر ناس دکن ها اب کار کی میزن ها تکرنی ناس دکن نه هی ناس ناکن نه هی ناس ناکن اف 40 سالی ام دخبتن باور کم یاما پنج گاف پیش ده بریه یان نه و اوجی که نسوجه ما کرداتنه سوجه اوروپیا یجی یعنی دبی ام جبیر نکن کو سیاستا دولتن اوروپیان گشتل سر هینه برجواندین و آوابویه یعنی جبو چاوین راشیه کردا تجاری سیاستا خنا بهرن یک دو تو سیاستا که بلژیکا همو پارتیه گو انبوارا دناواتی کلیان دنا تجاری نابجن حقی ونینا مافی ونینا هر تم جدی بجن مافی وهیه ون کاری خو بکن امجی پیش گریاوه دکن لید آلیه دیده دوستانیا خو خباتا خو کاری خو بدولتا ترک نقد قطناکن و ناخوازن جی قد بکن یعنی ام وقتا گو ام کامنا شوپین کردی ام مشخوره دسپیک ده جی مگوت مشخوره ما نکر یا هدف گو ام وانا الویده بدن ناسیم یک دو او کردین گو تینا انستیتیه دو او کوانا هنا یک یان پرسگریکا کواهیا و اوجي اشترى الراستي بيجم نا وظيفه السرملي ما يقو امرابن الجورات دستورا انستيتيه امرابن برزغريك خلكي هرنا چارا سر بكن جبوني فيتش تي ريخستنين دن هنا ريخستنين بفرنسي بسيرفيس سوسيال هنا بعالية سوسيال دينست بتون هي قالك ريخستنين دنا جو في كاري جوار امادنا بكن عاد دوي دنافا كردان بخودا جي کومله هنه کومله او اندام خوره آریکاریا انسانی نه عالیه مادی ده عالیه مانوی ده işten bizim perada لی ترجمه که چونو هاتنه که برناجیه کیه او دناف خودا کاری وایا کاری انستیتیه نه گو رابی وانا لب بده هف و هنک تشتاب وانا بده کرد نه ببوره که دریش ببوره از اوی نویجم اما کاری سوسیالیه از دویجم یعنی ملت سر هیمی خواه بسنه سر کوکا خواه اما زانی چه اما یعنی پرتوکن زمانه که دریش اما بیجم شیون
اما سوسیال بوی بینی یعنی سر دوغ در هانی سر تشتکی اما تشتکی دنیه از دخواستم بیشم آی ملت اوا پرتوکن اوا چاپ کرنا پرتوکن اوا زمان اگو اوا چاند اوا نوروزن چات دگود یعنی اوا هر تشتن چار ملت یعنی سر کوکا خود مینن اندانوه هین کرنا زارو کنه دراسته يعني هينكرنا زاروكا جي هيا درسين زماني كردي جي هنا ازي بيم سرويجكي ازي وينا نالباخو قيد بكم و بيروز كرنا نوروزي ام هر سال دكن بيغومان ليش بوم او تاني او كنينة او سمبولكا ام روجا كيدتشن تشتيغو كرد بكن قالك تشتين دن هنا خوندكارين كردال اوروبا تجيه بحزارا خوندكاري كردا هنا لكال كنا خوش كاليلا هر کس کی کتیه هلینا خودا ناخوازن درکفن دروا سبب ویجی هنا سبب وینا چنا کیرکادی تر ما بیگو وشان دست بی بکی السر هنا گازنین هنرمندان السر هنا گازنین دل ما ام آخافتن گازنین آلیه خوندکاران هنا گازنین آلیه پارتیین سیاسی هنا سازیین جدا جدا هنا قال قازم هر کسی تینا کرن لی اگر هوقا خورتما الاوروبا بحزاران خوندکاری ما دیپلوما و هریریا یونیورسیتی لی چند خوندکار جمره بیجه لبلجیکا ولاتا کیوکا بلجیکا از نیزی هفته خوندکاری گو دیپلوما یونیورسیتی ساندیه نازدکم یگو از ناس نکم بلکه هفته 5 کسی دی هیا چند کس جوانا خباتك جبوني ولا تاخذكن راسته بحزاران خورتم بدا حزاران خورتم عم بيجن جوانين كرد هنا كي نيزي كوماليكا كردي دبي كي نيزي انستيتيه دبي كي نيزي جي كي عم بقى فرز بداني تينا انستيتوتي از بمثل برز جريكيجي از تشتكي دي ترقو توفي برس جريكي باش ناست كي دناف دجي بالصدان خورتي از دي هنا لبلجيكا چند کس وانا وكا خورتي از دي الباي كافنا شوبيا كردي كارد كنيان دچنتين بركي مالسف مخابن روشا مع افا دفي ام تشتكي راستيك البرچاوي خو ببينن يك دفي ام اوايكي خو بگهن واخور تاگو ام نام جوانا هيفيا دكن كوبين نافا مدى بخبتن لي او خو كاركي اكاديميك بكن كاركي خوندكاريه بكن كاركي خباتكاريه بكن فولكلوري بكن لي بينك كرديجي وري دفي ام تشتكي بكن لي حتى انها او تشت منديتيا كان يا بس آخر يعني اگر كرديتي نقطة دا تنبه اگر حيمي دا كوكا دا تنبه تناي دواكي بواجي خاندنا بلندجي بسكنه لين ناكسا وملتخا يعني برزگريك ام چه بكن يعني اي انستيتو سروان برسا كاردكا يعني اتا هيجا قد ام چه بكن برزگريك تشتيغو مكير يعني تشتيغو وقت انسبيا كرديا بروكسل مكيريا حتى انها صد وحفت برتوكن ما بزمانين جدا هنا صد وحفت برتوكن كو انستيا كرديا وشان انستيا كرديا بروكسل وشاندنا صد وحفت برتوك ناندكن رانيا وانا بزماني هولندينا جبوناغو ام برزغريكا كردي بو عبد الناسين ليد همان دميدا لسر فولكلورا كردية مثلا برتوكا كغو لسر فولكلورا كردي جاليه بروفيسور دكتور ميرزويف هاتين ويساندن ما وشان ورگران يا زمانه هولندي وما وشان ديال كده كلتورا كردي تشي فولكلورا كردي تاريخا كردي ديروكا كردي جواكا كردي تشي نتشيا او براستي برتوكا برباج بالكيش بوج بروي كما غوارد ياك برتوكا كدي تر هي لسر زمانه كردي چما زمان هاوقاسی مهمه یک پروفسور کی یک کسی که گو دکترا خو کریان هیگو وان رومپای بلژیکی 11 پرتوک لسر کلتورا کردی زمان کردی
تاریخا کردی تکوشینا کردی جواکا کردی 11 پرتوک او اولا کردی yani اولیم کردی از کارم بیجما 11 پرتوک نویسان نگیش ما چاپ کرنش بو نگو ام پرزگریکا وان مجاران گشا بخلق بلجیکی بدن ناس کرن تی بیجه بسا خوشکا لیلا نه بسا هیجی دوی ام بکن لی درفت لازمن و تخوا خوشی باش دزانی یا نویسکاری ما پرتوکا که بکردی دنویسن 200 پرتوکی گو چاپ دکن 10 جی ناین فروشتن بلا نابن مخابن پرتوک ناین او تشتی گو ام بکن پرن لی یک درفت لازمه دو قادرو لازمن yani کسی گو خباتی بکن لازمن هنک تشتانا براستی از بر سوجي گو ام دکن نعرفم غلطی مجی هنا شاشی مجی هنا لید آلی دنده جواکا کرجی که دحمو قادم خدا یختیار زاروک خورد جواب شاشتی اوجن شاشتی وانجی هنا yani نیز نابن برگو بترسا و چنا ولید و ترسا گو چنا ولید پرسگریکا هنا گو حوالی ما چونه الوید يعني دو ساحب جوانا جي تنازد كي دو ساحب جوانا چونه ولید بحفتيا دقرتي دقه دمان جبر قول فيدر سر فيسبوك اخو عطنا النوروز كي حوالی ما يفيدر يا بلجيكا يعني او هي آلية دندا اف پرسگریک نيا بس كردي امبيجن مسلمانا كردي خريستيان جي وسانا كردي ازديا جي وسانا كردي سوريان جي كي سوريانيا جي وسانا ادو اسچون با رخصنا سازيا سوريان سوريانيان يعني عين جري عين غازن او دكن نينا ناين اموانا بينا اخي خلقي كردستان باكور كاك دابش اوا برزيريك برن يعني حتى رجع ايروينجي ازانم ل دیساز دویجم یعنی پرسگریک هنه از خواستم هنه که درقا او دیاسپورا بلژیکا یا کرده هنه که باخوی که اشت هلی باش نزد که تا 18 سالی خود لور بلژیکانی یعنی درقا وانا چه کار دیاسپوری چه حلقاتی تا تاوی دیاسپوری هنه یعنی تا چه دوی چه کماسی دوینی تا هنه کماسی ناو کرن جی لیدیسا چه کماسی دوینی چرا هم نکارن هاورا کاره کی بکن يعني از بخا ندوي دیتنه دماغو ام نکارم به هاورا کار بکن يعني چه جارا گو لازم بویا ما بهاورا جي کار کریو از دیسا آماده ما گو ام روژن هری نخوش ده گو ام چقا جف غیدی بنجی ام کار بم بهاورا کار بکن از دوی فکری دمو البت هری لی مخابل يعني ببوده از چه تقاسم بیشم از زانم يعني چه قاسی از زانم چه قاسی پنبرتن کردویش انستیتوتا کردی را درباز دبن راسته يعني بغازي نغوتي درباز دبین نما زمانی تزانی چاقتتی اما زمانی دایکاتایه یعنی زمانی تایه او تته انستیتوتا کردی آلیکاری جی دستینی از نما دویجم حمید غازی برای ازدی مبن غازی برای کردستانی بن تن انستیتوت را درباز دبن یعنی وگو هستن اکه چات دوینی یعنی سال دهاتن چه یعنی اف گرمایی مثلا اشاقی نو هاته بوم دوگوتن اف گرمایا گرجستانیه تخارانیت دخوازی تشتکی بکی یعنی او بکی بره دگو تی بت امری وی اف بت اف خواستک نافته دا وی بت امره یعنی از خواستم بیشم آیا دیاسپورا چاقی دهاتو بیشم انستیتوت را درباز دوی تا چه وگه هستان دوینی؟ از ویجه وی پرسشتا بکم او هیجانا گو بری 20 سالات هاتی هبتره یا؟ نه یعنی دو تامره لی اف خواستک هیا چاقی از حتی نه ایرو کار دکم اصانه هیا هلا نامده یعنی اصانجی دو
وقتا گو از هاتم متگو گلک هری زیده از 5 سال بلژیکا بمینم روشا ولایت وی باش بی امی وگرن اوا یک دو وقتا گو ما کمالا وکر مدگو اوی بصدان کس بورن بکفن هندرو چای وخون امی باورا صحبتا کردی بکن سر زمان کار بکن امی کرسین زمانه کردی وکن از وی او که دبو وقتا گو من نوروز چه دکر مدگوی بحزاران کس ورن وقتا گو ام جبو يعني هناك تشتنا وقتاقو مثلا حلبجة تشيبو ما قوي دنيا لفكري يك وقتاقو ما كومالا فكر تكتوك دهاتن يعني بلكي روجي دكاس سيكاس يكاس جارنا كاسك ندات روج ناجي بينج كاس دهاتن دچون حتى ايروجي راست خوندکاری ما هنا تین فرانسیین دبن جهمو ملتا هنا عرب هنا ترک هنا فارس هنا کرد هنا سوریانی هنا ارمنی هنا خوندکاری ما زمانی فرانسیزی لی بدهان جارا خوش کالیلا بدهان جارا ما زمانی کردی کورس فکریه بدهان جارا هر جاروی خو قید کن اوی ما پیشی ورن لي بيشتري ايدي هوتن يعني السوجي كي السوجي السوتيه سوجي ميجي وايا سوجي ترسا وايا سوجي كيا ياك ددو يعني هاجي تخوخجي بوي شايد وقتاغو حلبجة تشيبو ما قوي بحزارة كاس الفاكو تشا كرد لفقنهاف بصدام لفقهانا نف حزارة اوجي برانياوا بلجيكي بون وقتا قول الشنغالي او طوفان بسري ازدياد هات يعني اگر 5-6 ازدي بلجيكا هبه اگر 10,000 ازدي خو در نكتبنا فاكوتشا ونبز دجي دولتين من عراق وسوريا وتركيا وداعش واسلام دركبن همبر وهزن سیاسی همبر واهیزین مسلمان یک کرداجی گرک در کتبانا گوتو باشا هون چی دکن اف دولت تو سال ما دکن چند هزار در کتن نفس هدام کسبو بله اف راستی همه دوی هم دی قبول بکن لی تبیجی گرک ام وی راستیت بین گرک هم کار نکن نه دوی هم کار بکن یعنی دو پرکی وقتا گو پشانگه کل بروکسل چی بو yani çima mesela yani 5-6 Kürt hatı bu nevedi çima daha Kürdistan Kürt ne hatı bu nevederi لسر ازديا سر katliama ازديا çi bu em hinek tişte negatif buna yani em dimala xoda pir daxivin li waqta go bu dema çalakiye dema xatere em xo vede şerin yani em dernakem derve ایگو خباتی دکن پرکن کسن اوای لیلا چل درگوشیا خودی های پرمین جمیل هیجی کمر ریخسناوی کمر چی بیجن بیروی هیا درویش فرحویا و چند کسی دی هن البلژیکا یک درویش از فهمداریه تزانی اوا ایشو میه هم دویشین چرا گرکی بوی من یعنی چرا از فهم دکم که درویش گرکی یک سروک بنا ملت چاقی پی خوب به نه بلژیکا داد بغازی نه غازی انستیتوتا کردیه که درویش او انستیتوتا کردی اری که درویش کیه هلا کی جان رخصتنا که بیروی کردیه خلاص نه هنه چما کی جان هلا بیجه من کیه یک انستیتویا کردی مالا ازدین بلژیکا کوملا kültürî li Brükselê کوملا kültürî ya êzdiya li Liège کوملا Kurda li Liège Charleroi Antwerpen Charleroi ev tiştek egzavriş Brükselê ez dibêjim Brükselê înstîtûta û emek înstîtûtê pire çil salî zêdetir e înstîtût û bi fikra min înstîtût dikare roleke mezin bilîze û dilîze zî dike egzavriş yani
yani gerek belize. Yani nahat dibini dünya gelek peş dadı çe. O هري هري İnstitüta Kurdi dikare evi kari bike. نا Dikare yani bicevine yani nema tecrübe vajı pere ya enstitüte o bu ali siyasete veji na debaş emi derbaz vi siyasete jiben eğer azanım çağı enstitüt gelek cara çava dago çağı em dixwazin Kurdistanê û pizgirêkê Kurdistanê bine naskirî. Gelek cara înstîtût parlamentûr birine Kurdistanê çaxê bi çayê xwe bivînin, çi diqewe me bira û binivîsin û bela bikin. Gelek cara înstîtût ev kar kiriye. Tu dikarî nekî derê xwe wan tişta bêjî. لا لسر وی او قوت یان هێزا ڕێخستن یان پارتیان کۆمەلەیەن کووردا وەک مالا ئێزدیا ئەنستیتوی و بیرۆ و نظامکی هەموو تێدا باوەرکە Ek deriz bu burası tişekî bêjim. Mala ez çira dibêjim. Mala êzdiya dibêjin û yani rêxistinê dinê te çi got min nebîste. Cara yekemîn ez bira 20 sale dimînim, cara yekemîn dimîn lê bi fikra min gerekê cî hebe ku derê milet bikar be berabe. Şikir înstîtût heye evî cî yani avayê înstîtûtê heye tu dikarî bê bira çayekî jî vexû dikarî deng û behsa jî pê bihesî. Lê mala êzdiya din tinene cî tinene. Bi fikra me eger cî me hebe direkî me hele bikar biya milet hinekî berav kire. Ev jî pirsgirêkek e. Ez nema dibêjim înstîtût dikare evî tiştî bike. نا 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 ez wekî Ne ku dikare jî ez dixwazim çaxê bike yani nema danûstandina înstîtûtê gelek tevî rêxistina tevî parlamentariya tevî wan pir e û tu dikarî dekevî meydaneke nû yani bi navê milet خوشka Leyla eger 6000 êzdî li Belçîka hebin eger êzdî nikaribin maleke xwe vekin ne sûcê min e ne sûcê Leyla'ya ne sûcê kesekî din e sûcê civaka êzdî giştiye eger lê dîsa ez dibêjim pirsgirêk yan lêxwedî derketina kültûr kevneşopî bê folklor bê ziman bê ew ne bes li komele tenê dikevî yan li enstitûyan rêxistineke dîtir yan saziyeke dîtir e dikevî na partiyên siyasî got em vêne baş qebûl bikin partiyên siyasî destê xwe li ser hemû karînên civata Kurd danîne ew partî divê rê bidin civaka xwe got va xebatê got tu dibêjî got pêk werin pêk anîn wekî dî nemimkin e enstitû bi derfetên xwe enstitû bi du sê kesê got kar dikin enstitû bi 4 quruşê got kar dike nikarî wa kara bikê kengî em dikarin kar bikin awaya hikûmeta Herêma Kurdistanê heye gerek li hemû saziyên Kurda yê Ewropayê êzdî di nav de û Suryanî di nav de gerek li va saziyan li va rêxistinan li va komelan gişa xwedî derkevê derfet destê wa de heye hingî ne lazim e got em herin ber devê deriyê wezaretên çanda kultûriya Belçîka hem aliyê Fransî hem aliyê Flemanî em bêjin 5 quruşa bidin me got em karibin newrozekê çêkin ne lazim e binêre civaka İtalî heta îro 5 quruş ji hikûmeta Belçîka nas tene ev 42 sala ez wan naz dikim hikûmeta İtalya arî wa dike hinek rêxistinê dîtir hene binêre di nava Tirka de hinek rêxistin hene arîkariyê ji dewletê distênin 15 qat li hemû rêxistinên Kurda yê Belçîka yek rêxistina wan e yek saziya wa komela wan e 15 car zêdetir ji me alîkariyê ji Wezareta Kultûriya Belçîka distênî û xebata got dikin jî belkî ne ji 5% got em dikine vêne bawer bike باور دکم کک درش یعنی گوتنا ببره گوتنا میشی اوه یعنی از چرا دیجم اگر حکومت کردستانی یعنی ارتمی اگر پشگیریا
از چرا دویجم پشگیره انستیتوت بگیرن نه کمالی بچوک وان کمالی بچوک جلی انستیتوت یعنی جرباندن انستیتوت پر اگر ام آریکاری هبه یعنی هوندکار نما وان 40 ساله ده گلک دانستاندن تا تبی بلچیکا چیکریه یعنی پر هندک زانه نما دویجم ام آریکاری تا دویجی چاقی هبیا مدانو بستاندن به بلژیکا رجی کرنا و هیجی هم دکن و دانستاندنین پیوندیم به حکومت هریما کردستان رجی چی بونا ام پر آخفتنا پر ونشتنا پر مناقشه مکریه هم بواره لی مجبو خو تنهاجی مکریه مجبو همو سازی و روشنبیریم کردال اوروپا دوسیه دانا هریما کردستانی دوسیه یک جوات شتیگو مجوار جا کریه مگوتیه بسدان روشنبیری کرد هنه کوملین کرد هنه گو تشت خباتی نکارن بکن جبرگو روشاوای اکونومیک خرابه روشاوای آبوری خرابه آریکاییه که بدن وانا بسدان انسان هنه بسدان کومله هنه لألمانیا نه لفرانسا نه لسویدن وردن دیچن بردوی دریه رخستن وزارت کلتوری اره ولا تشتاکی خوش بیجه لی نکرن نه اوجی ناکن یک جگوتنین وزیر کلتوری یه بلژیکا برت آنسیوجی ناویش ترد بیجم ده بحبدیتنا که خود گودروش اسفام ناکن یعنی ون ریخستنا که کردینا چما حتی نها و نبس اون تنه هنه دوشی که دی هنه چما حتی نها حکومت هریما کردستان آریکاریا و ناکی یاس چی بیج یعنی افکی ماسی هنه لی دیسا از ناخوازم همه سوجی توانباریه جی باویزم سرسپیوانه سرسریوانه نه امجی دوی هنک تشتا بکن امجی دوی امنک خباتا بکن او خباتا خو بآفرینن پیدا بکن خباتا پیدا بکن کار پیدا بکن یعنی که الکادی مگوت او 107 پرتوکه گو حتان همه چاپ کرنه بدرفتین گو ما جورا ورا دیتنا ما درخستنا چند پرتوک جوانا مثلا یک جوانا سر کردن سوویته یا یکی دکترا خود چکریه نویساندیا لسر روجاوا دو سی حب پرتوک من نویسانده سر باشور بلکه 10 پرتوک من نویسانده حلب جایا شورشا برزانیا اشترا بیجم پروبلمی نافخویینا گو آوائی که جکود او دبن یعنی حتی گو جمعته ام دخوازن خباته که چیز بو کرده باش بی اموی بکن لی جواکا مجی که جواکا که گلک پرسگریکا یعنی دیسا از تکرار دکم اگر 150,000 کرد 160,000 کرد بلژیکا هیا او ساعت بیجن از باور ناکم لی برا 150 نبی برا 80,000 بی جوانا نیزی 25,000 مینیموم ازدینا مینیموم بس للوفن بس الباجار اللوفن نیزی 1500 کرد هیا جبو خوده اگر او کرد مسلمان ازدی فرق ناکی سوریانی خریستیان وظیفه خوی ولد حزیه پیک بینن هنگی نحو جی آلیکاریه تو جیه دی ترا ام خو کارنک گلک کارا بکن یک دو نها خوندکاری می کردانا تیزین خود دکترا چه دکن خوندکاری بلژیکی هانا تیزین خوی دکترا چه دکن حتی نه نیزی پنجی خوندکاری بلژیکی تیزین خوی دکترا سرپرزگریکا کردی چه کرنا او تیزی وانا جی حمول انستیتیانا یعنی هاتنا ما آریکان جواره کریا یک جوا انسانات تنها یک انسان 11 پرتوک سرپرزگریکا کردی نویسانداوی گو دکترا خود کی یعنی اتخوازم بیجم ام دکارن گلک فشتا بکن ام راستا او آریکارن وریز در و باشا نای سوجه مجی های گو ام نکارن با آفرینن که اشتهی جد ویجی آلیکار باشه لی ملت جی دستنگه نکاره بکه یعنی ملت جی راسته گره که ملت پشگیری بکه لی هر یک چی دکاره دکه قاسی مجال خواه قاسی حرکت خواه یعنی دکن ام سازی بچوک ام خستنی بچوک یعنی هر یک تشتاکی دکه لی
اصلا تشاغي توماري هندي تشناي كفشي كاك دبريش يعني Mele كرنا ما يعني هندكه يعني زي ناب هاقاز بهيسه yani كفشي وقت تمن ببورنا بنا رخصنا المانيا جي هنا تجارنا از دوينم يعني çededim. بدل ايشك از دوينم امنا يعني تشا براو دوان تشا آدی کاری هم دکن يعني خاخا كردستان كاك أولنا دولته حالا كي قالك جراندنا Yani حتى Ermeni الوقت دويني كومبادا نقارن وان كومبا جوان إيجاج كومبادا رخن حي صال تمام بو يعني أولي كاريا في أوروبيا بطن كاك دوريش nam fam nekir yani rexsine Ermeniya Süryaniya bawerka biqasî komelên Kurda 5% xebata got komelên Kurda dikin ya neyê Ermeniya neyê Süryaniya dikin. Yani ez tu xebata Ermeniya li Belçika nabînim. لوبيا وانا خرطن كاك دوريش لوبيا وانا قالك خرطن Ew jî karê kültûrî nakin, karê kevneşopiyê nakin, karê folklorê nakin. Bes lobiyê wa hene lobiyê wa jî bi kêr tiştek nayên ez wa jî naz dikim. Yani çi lobiyê wan li Fransa quwetin, lobiyê wa li Amerîka quwetin û li أمريكا Belçîka قواتل li Belçîka min kesekî lobîstê wan nedît. Yek du kes hene ez wana pir baş naz dikim. Ew jî yani civaka wa jî kê beredayî ye. Civaka Kurda jî ew Kurda beredayîtir e. Eger tiştek li Kurdistan çêdibe belkî hezar Kurd tê serkuça. Lê ê Ermeniya min nedîtiye got hezar kes hatiye serkuça û ji Kurda jî zêdetir li Belçîka hene. Yani ev tê vê wateyê ku bi rastî hinek tişt hene got em rastiya xwe em meydana xebatê hême baş nas nekiriye. Yani tu dibêjî millet pir tiştar dike. Xwişka Leyla eger li Şingalê 5,000 keçê êzdî bikevin destê Daişê 5,000 jinê wana dibin rewşeke pir xirab de di destê Daişê demên û li nizan û gelek yê din ji Süryaniya û Kurdên din jî kê buharêşan nemîna êzdiye êzdî pir êşan vê carî. Başa çi hate kirin li bel Ewropa? Çi hate kirin? كاك دوريش أبا برسا كدنيا فكرني هات براف كرنجي هات شاندنجي يعني نهاجي خلق أفدك يعني لتزاني دقيجة وانا هاني ناقجة أبا برسا كدنيا أزنا غزم هني برسا قالك شاندنجي كاك دوريش أري أصلا اللي Yani أبا ملاتي ناوا eğer حريما كردستاني تشدك يدني تشدكن شاغل نقال يوان جنا دست دايش دارخن حتى نها Xwişka Leyla Xwişka Leyla eger yek bi sed hezaran êzdî hê dwa kampa debin min tiştekî ku ji êzdiya re hatiye kirin ez nabînim. اجي نوينم Xapandineke pir mezin heye. Yek di du ji sed êzdî here bipirse not û neh kesê ji wana dixwaze were Ewropa. Ji ber çi? Hez welatê xwe nakin. Belê. Hez êzdîtiya xwe nakin. Belê. Dixwazin ji a xwarê xwe birevin. Na. Me dîsa dixwazin xêr e tiştek pirsgirêkek heye li wê derî. هلبت Pirsgirêkek heye got em civaka xwe em naz bikin jî em naxwazin hinek tişta bêjin. Ew jî nerast e. Yani eger li yani ez hinek tişta ew nakim arîkariya got ji wa feqîra re çûye. Yani çi qas çû bêjî ki ba dilên kêm e spas yê got hatin şandin hat şandin lê di 2010 de ez li Şêxanê bû konferanseke bû Qaymeqamê Şêxanê jî amade bû Ferîq Farûq nêzî 300 kesî rûniştî bû 250 kes ji wa êzdî bûn li Şêxanê li ser pirsa xortekî xwendekar em çi bikin got em kültûra xwe jîndar bê jiyan biparêzin em çi bikin
یەک تشت هەیە وەک بەرسفدا گەرەک ئێزدی جواکە ئێزدی خوا ئۆرگانیزە بکێ راسته وەک ئێزدی بخۆدێ نە کادەپە نە پەکەکە نە یەکیتی تو پارتی تو هێز تو ڕێخستن وە خەلاس ناکەن ji we refêdê nabîn eger hûn ji xwe refêdê nebînin راسته ناهیلن kî nayêlî kî nayêlî هنه nayêlî هیزی نسا چاقی نایلن yani ez tu carî nabêjim xwişka Leyla got ew sazî ew rêxistin ew komeleyên êzdiya ew grûpên êzdiya herin dijminatiya Kurdê dî bikin yan partiyan bikin na dostaniya xwe jî baş bikin ama ew kesê got serê xwe bi xwe nexwerênê kesek serê wî naxwerênê piştî got Daeş 2014 de ha 2014 de êrî bir ser Şingalê piştî sê çar meha aynî xortî ji hevalekî ji Hollanda re telefon kir ez dixwazim telefona derweş wî ji ku zanî got ew qilhan wê bê serê me min nizanî bola ew qilhan wê bê serê we lê ez wek însanekî Kurd li Belçîka got ev 40 salî ez kar dikim eger em serê xwe nexwerên Xwedê Belçîkî tu car serê me naxwerênin ew êzdî ji aynî rewşê Suryanî ji aynî rewş Ermenî ji aynî rewş lê em divê gelekî giringiyê bidin xwendina zarokên xwe aha yanî xwendina bilind ne ya ewkê divê zarokên me xwendina bilind bikin û weke Kurd weke êzdî jî bimînin binêre berî çend roja گک دریش خواندنا بلند بکن اما گلک باشه لی چه خیلی خواندنا بلند دکن و دی سمتین سروان پرسا چه جی کوکا خود دقیقتن ایدی نامینه تشتک yani em jî got em her tiştî bitirsin divên tiştekî nekin نه em nartısın em dağazın çe bikın tişteki vana divê bikin ama mesela berî çend roja te bi çavê xwe dît tu xwe xwe li wê de amade bûyî yekî profesörekî Kurd êzdî li wê derê çiqasî meriv serbilind bû pê ne valla em kubar bû serbelind bû yani evet herê wexta got wisa bê wexta got li nava Almanya bê Fransa bê li nava Belçîka bê wexta got ez li dezgehên bilind xortên Kurd xwendeyên Kurd cî girtine û karê xwe dikin tu zanî weke Kurd ez çiqasî pê şa dibim pê kubar dibim li gotina we Kurdê êzdiya Kurdê Sovyetê meriv serbilind dibin em divê rê ji we re vekin lê mixabin heta niha hinek hêzên Kurdî nebes partî yên din jî hêzên Kurdî hinek ew rê nadin xortê xwe rê nadin xwendekarên xwe rê nadin ciwanên xwe ew jî bi rastî tiştekî pir xirab e yani eger tu îro her Üniversite Leuven deh xortê Kurda dixwênin a Brükselê nêzî 16 kes in 17 kes in a Louvain li nû wisa li Liège çend kes hene li Mons çend kes hene li Antwerpên çend kes hene ew danûstanê me were hene lê wexta ku ez dibêjim ya herim herin enstîtûyê ziyaret bikin em herin wê de xwarinekê bixwin em herin Komela Kurda em herin Kongreya Kurdistan em herin Komeleya Kurda Leuven em hezar ewkî derdixin got herin neyên bimire گک دریش ای تو وانا باش نست کی وان خورده یعنی تو چه تخمین دکی یعنی ام چرا نخواستن بین خدا yani hinek چرا نخواستن اگر کردن اگر خواندن وانا اصلا بلند جی هیه yani درقا کرد و کردستانی yani de fikrin yani چما نخواستن بین هفرا کارکی بکن بس پیشنهاری باشتن هنن devreج yani ez nizanim yani bi fikra ji sada sed ez bûyê gotina te re me hinek pêşniyarên baş nînin hinek tiştê got em ji we bixwazin ew nînin ew e yek lê di aliyê dî de wexta got têne nava civaka me yani têne nava komelê bê enstîtû bê mala êzdiya bê yan keneke bê yan ciyekî dîtir bê dûr de ciyê xwe nabînin ciyê xwe nabînin
یک دو ام وافام نکن جبرگو ام بمیجیه که دی مزن بونا ام قدری گو ام جوار بدن حتی همه ندیتیه ما او قدر ندایه وانا اصلا هم گرکی سر خود بخوابتن گرک دوریجانی یعنی کاری نکو تنی اینستیتوته یعنی کاری بده چرا نهاد ویجنگ ام گرکی جهالا بینه ناخوا یعنی گرکی به وان ام بفکرن ریبت نوانا یعنی ای سروان تشتاج یعنی یا سرکه و مهم چرا جهال از خارجی بیجم تشتاکی در بازدکی گلکتن لی جال که من که داریش اینترس آنها حواس آنها تننه یعنی امن کارو وانا ریهرن به وانا ریهرن بریا وانا ریکه میشه وانا کنی اما که مسامه که داریش جبركو ام تشتكي حتى انها وقتا قلتين ويدري ما ندعي وانا يعني الا ام یان تشتكي جوات خوازن هيديه كي جوات خوازن دكن یان جي كي تشتكي جوا انترسد كي ما بيش وانا نكريا كاكدمش بنجاها منما ساريدا منقول ام بنجاها دولتي ام تدا اوروبي ام تدا دجين اما هقص اصلا باش هاتي عواكرني قالك او نماجي قالك زو ملاتي چاقي تينا برا اوروبا دغازي وان كرداجي هندا تينا اوروبا قالك زو دكارن بحل نقول نصنما خو انداكن افتشت وانا رند چكريا رند عواكريا ام دولت و اگر نما من دخواست بگوتا اگر ام خواد ام نکن گلک زو نکو انتگراسه هر دستوره که در نویسه چاقه انتگریری بین نظام چه بین گلک زو ام تکارن اسیمیله بین و دوینجی که داریش تخواخشی دوینه از خواخشی دوینم یعنی ایلا یه سویتی نه گلک دکار نماج از دویجم گرک سر وان تشتا گرک ام گرک بکار بین دبی اگر تو کاری بالا تا که دولت دکیچه که تگر که تجارو کا دست بگی نماجی از ویجم گره که امیر رحی امنه که راسته دی باوجی گره که اوا بکن لی به تخمین آمن اوا کاری وان اینستیتوت آره خستنا یعنی ام تزانی بو ما چقدر دوجین اینستیتوتش تکیسو مزنم یعنی وقت سویت آبری ام اصلا مزن دوینه او راستی اوه یک گره که ریبرتی آوان ملت بکه گره که ملت ریک راست ببه هلبت مجال که من که دویش از آنم اما چیه امنا حتی کاپی که دیدنم خروشه که دیدنم یعنی بیوان پراجی تشتکی نکاری بکی یعنی اما راستی که چاقه ام زانم لی دیسا وقتا گود اما مجبورن وان داشته بکن اگر من دایا خواستر ما سروی کاری هم گره که مجبورن هم ریکی ببینن خوشکا لیلا دیسا از تکرار دکم وقتا گو خورد جوان تین ناف ما دوی ام دخوازن تشتکی بدن لی پرزگریکا بواره هیت زانه از دیسا تکرار دکم ام تجاری نابجن که او چیز ما دخوازن ليش هفت بيجم قالك انت ماريكارد بمان اري لي ام اليكاري تشبن جواره يعني او خوش كاليلا اوج ما باشتر زمان زانن واج ما زيده ترخونديا اوج ما بيراورترن انتلكتويل ترن او بجواكا غوتي دا مازن بونا پر باش ناستكن وجواكا خوجي هبي نبي كيماسي هبنجي نازدكن يعني أمت چی واکن جسدا ام خو گرکی نوجان کن والا نوجان تشتکی گرکی يعني جسدی نوت دیو باویل ویده گوزارو که وهنا جسدی نوت يعني هر زيده بلكي حتى صلاة اجدي خوندن هر زيده صلاة اجدي بلكي نخوندن جي برانيا وانا 12 13 اديت قدين خلاص دكن يعني چند کس هنه گو دیو باوی وانا اونیورسیته قدان یان چونا خوندگه مزن یان خوندنا بلند کرنا فقیره او زاروک گول ویدری
خواندنا خو دکن و دکن وی درجه خوشکا لیلا به درفتین خو به امکانین خو خواندنا خو کرنه باور که دیو باوی وانا آلی وانا کن yani ez tiştekî ez ê mînakekê bikim bêjim ji te re xwendekarekî rojekê telefon vekir ji Strasbourg hatiye Fransa got ez dixwazim qehwekê bi te re vexwim telefona min ji hevalekî dîstan dibû meydana nêzî enstitûyê tu baş nas ke sen jos em çûme hevdû dît ekonomî xelas kiriye zanîngeh xelas kiriye çawa xelas kiriye ji ber got notê pir baş bûn di cî de kirina birine bankê kirine xebatkarê banka Lyon li wê derê piştî salekê kar kiriye diye xwestin dîtina got pir baş xebatê dike kirine dîrektörê banka aynî bankê li Brükselê ji ber wê got ez hatime vê de dixwazim qehwekê bi te re vexwim welhas nedim min got tu car carna diçê nav rêxistinê Kurda min nav nekir yani kujan rêxistiniyan kujan komeleyan kujan partiyan ekin got keko ez berê dîsa navê wan nabêjim got ez bi pir ji wara kar kir ji partiyekê re got heta got min xwendina xwe xilas kir jî min tu carî ez nelêviyê bûm got qedrekî bidime min lê got paş got min xwendina xwe xilas kir bi çavekî dîl min dinêrîn ev qure bûye êdî naxwazî were nav me ev nizam çi bûye êdî binêre li avtoya wî binêre êdî got min jî min got madem kîwile heyra dîsa ez Kurd mênim û ez pir hez miletê xwe jî dikim lê wallah ez hew têm nav we û ez hew diçim ê min got heqê te jî heye aynî xurt heman xurt aniha tev nêzî 16 xortên üniversite heye tev wê rojanim tev mamoste İlhan jî xeber da nêzî 16 kes giş üniversite qedandine dixwazin du kesê wan jî li Fransa ne êdî tir li vê de ne û yek du kijikê ji derve wê bên Hollanda dixwazin tiştekî weke rêxistineke weke akademisyenan çê bikin ev cara sisiyaya çara jî ke ev civînê ev dû re çê dikin nizam belkî tina sikê nas nake dijwar Şerefxan û Nebiyê Şerefxan ew jî di nav wa de ye yani ew jî ez bi xwe ne akademisyenim bilê xebateke wisa re wallah ez wana wek şoför dimim tênim ji bo ne pêk bînim Valla kêfxweş merî kêfxweş dibeke derêj dibê tiştê îsa yani bere helbet vê xortê me yani cehalê me helbet vê erêkê bibînin û mezêdetir helbet vê kar bikin me hîn daniye wahîn daniye înstîtûta Kurdî vê helbet ser vê hîmî bi zêde êdî kar bikin û pêşerin başkek devrîş lê niha înstîtût ser çi kar dike û çi planê wî hene yani çi dixwazin pêşa rojê re bikin min dît cîkî navên konferensekê derbas dikin tevî parlamenta Flamana ya derexa Jîna Emîn yani ev gerçe me ya ji Îranî ev qezî hate serî yani tiştekî se derbas dikin dîsa hûn derexa çi niha ser çi kar dike înstîtût niha giring tiştekî giring yani ne tiştê rojane di nava xebata me îsal de pirsgirêka Kurdistanê bi giştî hertim heye bê guman di nava planê me de ye û em hertim jî li ser aktûalîtê dilîzin yani aktûalîte çi bê em ser wî esasî xebata xwe dikin lê projeka me yî got salekê dewam bike heye û ew jî ji aliyê Wezareta Kulturê a Flemanî hatiye qebûl kirin ku em li ser wê xebatê dixwazin pirsgirêka rojava bi hemû wateyên xwe yani rola jinê siyaseta got rojava tê kirin siyaseta di navbera etnîkên wê derê de Suryanî ne Kurdin Êzidî ne civakên din in Erebin Türkmenin projek li ser wê heye got ew proje li vê derê heta sala pêş me havînê
devam bike û em ew projekta rêveberiya xweser ya Rojhilat Bakurê Sûriyê çi ye? Navaroka wê çi ye? Teoriya wê çi ye? Pratikê de çawa ye? Ji bo nîvîna em gelek cara hevdîtinan çê dikin. Ez te re bêjim wek seminerin piçûk amade dikin. Ne bes em amade dikin. Rêxistinên din weka belediye, weka şaredarî, weka komele, weka partiyên siyasî amade dikin. Em diçin vê projeyê bu ev didin naskirin. Yani ew kî ew kesin kesên got di nava projê de weke mutexassîn, weke spesyalîstê vî karî ne. Kurd jî hene, Êzdî jî hene, Suryanî jî hene û leşkerê Rojava jî heye. Ewa yek. Ya di du weke mînakek niha ez dikarim bidim di nêzik de dîsel li ser pirsgirêka Rojava got em karibin nêzî 15-20 kesên Belcîkî bişîne Rojava li wira Rojava bi çavê xwe bibînin. Rojhilat Bakurê Sûriyê bi çavê xwe bibînin û wexta got vegelin êdî ew ji xelkê xwe re bêjin çi dîtine çi nedîtine. Baş e dibe Kurd baş nakin. Biraherin bi çavê xwe bibînin. Lê aliyê din de em hinek tiştê wilo aktualîte dikin weka konferanseka gonha me amade kiriye em amade dikin di 28 meha 11 de di parlamentoya Flaman de bi alîkariya çend parlamenter û senatörên partiya Flaman got ew jî dibine xwediyê vê konferansê tevme û yek parlamentera Kurd ji Swêd Amîne û yek parlamentereke dîtir ji Belcîka eslê xwe İranî ye, Farsê ye. Ew jî jin e, Darya Safayî jê re dibêjin. Parlamentera me Kurd wê ji Swêd werê 27 wê êvarî 28 wê ne di konferansê de bê û em wê konferansê bi axaftinên we her du jinên got pirsgirêkê baş dizanin. Ji ber got her du parlamentera jî di parlamentoyê got tê de kar kirine xebatek baş kirine, dengekî baş dan. Emîne jî li Swêd û Darya jî li vê derê. Em ê wê pirsgirêk bîn. û meqseda me li vê derê çima em ê wê konferansê bixwazin di parlamentoya filan de çê bikin? Wekûn dizanin niha ew şiara, ew axaftin, ew slogana vê xebatê, vê tekoşînê bûye jin jiyan azadî. Jiyan azadî Kurdistan. Heta Latin Amerika, Afrika, Avrupa, Rusya, Çîn, Japonya êdî wê şiara bi zimanê Kurdî dibêjin. Belê gelek video rolîk jî hatine çêkirin werê gelek. Heta çend profesoreka jin li Tirkiye berî çend roja hate girtin ji bo vê mijarê. Çima li ser jina Kurd axaftinek kiriye. Ez dixwazim bêjim got em vê şiara Kurdî, vê slogana Kurdî got nûka li dinyaya hemûkê ew bûye û navê Kurd tê pêş ji bo me firseteka em pirsgirêka xwe jî pê re bidin nasîn. Ber wê ki ev konferansa 28 Mehê got em amade dikin ev her du parlamenter û du sê parlamenterê din yê Belcîkî ew ê bên biaxivin. Baş e gotina min jî hev biçare înstîtût dikare roleke mezin bilîze navbera wan devletê û Belçîka û Kurdistanê de û rastî jî dilîze. Yani gotina min jî hev bû. Gek derê ji ber înstîtût me hî carekî wekek jî derdiketine wek berevok bû yani çi bû tiştekî se derdket ku ver ev dîsa yani tê veşandin yani ne ev ku ver yani Ne xuşka Leyla yani ew dema weşanên mixabin weşanên kaxizî êdî bêje bihûrt yani kovarin, magazîn tiştê wisa biriya internetê erê hemû bûye interneterê. Pirtûk sal hebû me 5-6 pirtûk derxistin û baş belav jî dibûn. Lê ev 10 salê dawî êdî ev rê jî hate birîn. Êdî pirtûkên got me çap kirine pir kêm pir hêdî bela dibin.
Kovar jî bûye avayî sekinî. Kovar berê her serê du meha pêşî her meh derdiket. Paş re bû serê du meha. Paş re me dît navê me kire sê meh. Paş re êdî me dît got êdî kovara li ser kazê nameşê, me rabû ew tişt danî ser înternetê. Ew tiştê got di kovara li ser kazê de me dinivîsand, bi awayekî giştî li ser kulturê jî hebû, li ser siyasetê jî hebû, li ser gelek tişta hebû. Lê niha ew tiştê got li ser kazê em hew dikin, em biriya înternetê dikin û navê jî me weka nameya enstitûyê, nameya Enstitûya Kurdiya Brükselê got em belav dikin seriya înternetê. Kovar 300 heb bela dibû. Ev ya kovara got em ser înternetê bela dikin her serê mehê tê belavkirin ji 2000 kes re diçe. Yani lê em nizanin kî dixwêne kî naxwêne, ew jî heye yani. ev heye yani باشه دیسا اگر یک دغازه انکی زیده در رقم انستیتوتا کردی پی بحثه یعنی بریا اینترنت دکارن انستیتوتا کردی لبروکسل اری دکارن ببینین هنکی زیده در رقم انستیتوت پی بحثه انستیتوت وادکی روژ کلتورا کردی جی در باز دکر yani evet işte ki başa yani se roja bu hani haftek bu yani tamamıyla Brüksel'de de yani de roj dağıtma derbas kırın de bir zaman yani vera her tış dağıt nişan kırın bahs pe books yardı kırın yani arf adet kevne şubi yani her tış Belçiki gelek başı yani hemen meydana yani sereke ya Brüksel'de de dağıt derbas kırın yani eftişt dise planı vada yani ne vaydi Düzenli eva az baş ne biriyam li az bağırtım ya haşta bu ya neha bu vakta bu ya davi me derbas kir û heftiya çandiya Kurdistan bu navê wisa jî bû li paş got korona derket êdî hemû tişt sekinîn û bi rastî hew heftiya çandî jî me karî bû çi bike yani izin nedidan. Lê me gomê îsal çê bikin heta heftiya dawî jî şaredariyê nizanî bu ew ê izin hebe yan nebe. Ji ber wê me got îsal jî bere bibûrê ji ber got bi rastî êdî heftiya dawî de em nikarin amadekariya bikin. Lê sala werê ji seda sed ew ê dîse bibe ji ber got ew derfet hene hunermendê me jî hene û gelek hunermendê müzîkê wa folklorê wa hene lê hunermendên din jî hene ressamın ji terebêjin nivîskarin siyasetmedarin tên yani. Lê ez dixwazim di vî derbarî de tiştekî balkê ji we re bêjim wexta got cara pêşî me xwest heftiya çandiya Kurdistan çê bikin me kir me amade kir tê eleqeyeke pir mezin hebû bûk zaval ser hespa me di nava kuçeyê Brüksel'de bû meşandin û xelk li peywana bilîlelî û def û zirnê pir xweş tiştekî pir xweş Pirtuk dağıtma fırıtan yani xarinê Kurdî dağıtma ya erê xuşka Leyla devleta Türk dît got ev tiştekî baş dibûrê û balkêşiyek baş distênê rabû lobîstê xwe de nekarkirin biriya şaredariya Brükselê şaredarê Brüksel bi xwe ez pêreçûma axiftin gotin nabe ji ber got xeter heye yani ewlekarîn em nikarin bistênin ji bo vî tiştî. Cara di duyê bû me wek Enstitûya Kurdiya Brükselê dewleta Belçîka yek şaredariya Brükselê di du dewleta Belçîka me da dadgehê me da mahkemê me doz ser wa vekir. Cara di duyê bû ew na wexta cara di duyê me vekir em çûne dadgehê hûn çi dibêjin tribunal hûn dibêjin ne? Erê dadgeh Dadgehê
اوکاتی ما خبر ده ادوکاتی وا خبر ده یک جی سدما گوتن ام نکارن آلی کاریه بستنن یعنی و ترک ایریش کن و نظام عرب ایریش کن نظام چه بکن یعنی اولا کاری هم نکارن بستنن ادوکاتی مجی گو اوک استاندنا اولا کاریه نل بیست کرداد کبی لوت كذا الدولة ود كذا ون جرك ون مجبور أولا كارية بكن جرك بوليسي ولودي أولا كارية بستيني ويدرد حاكم ي محكمة بريارستاند قول بروكسل چند چالاكي دي تربوي آواي چه بندوي روجه دا قوتن 25 قوت تد كاري أولا كارية 24 تشتي وصابكي بستيني ليك تنكاري بستيني وما برياس يعني جو حاكم ستاند قام بكن اتخوازم بيجم دفي ام هناك تشتنا قو براستي ام بكن وبهفرة هبرة هلبت هبرة تاني تشتاق نك كرن قالك بيرا مجي تي بيرا تشو ساليا انستيتوتي غير كي بهاتا آماده كرن يعني ام همي بروجي ام چونه پارلمانتا فلامانا دا تخمينا منره گرك ام چونه بر داري سکنیم داري گرتی بو نه هیشتن مگو چه قویه يعني پس گرک چه دانه دوی گوتنا يعني بومبه دانی نوی بتاقین يعني تشتاکی سانه ام پورو پوشوان دیسا وگرن انستیتوتا کرده از دغازم بجم يعني هنگجي نه هیشتن ایدی دیسا تلیا ترکیه نودا بو يعني يا تشبو لديس أجينج جنايس تنشر بيد دارس كان ده مش هنا بريا هنا كاسا تلفون جويدر رفكن قوتن بومبا مدانية نهشتن قو ام تشل ساليان ستيل ويدي بيروز بك أري تشتاق جتنا بو براستي تشتاق تنا بوجي أري إنجي لا بس او كوا نيشت يعني نيشت ناري اجي عم دابوم يعني تبي لما نمتشت كاك داويش هنا بيام شاندنا زغازم بيام بخونم نما دنيسن مرا تماشاوان چاقي نخايدن يعني رونشتنا تابي ما قداريا ما دكن سپاس گلكي علي عثمان إلدريم دنيسا ماشا ناخاش نسيستا كرديرا سركبتن تغازن سلاو وريس سپاس گلك سلاو وريس ماجي والا هنا ميرخان شيخ حسن دنيسا دست تخاش كاك داوريش بوان رونگرنا و از دغازم سرکردن بو بربانک تیوی دکم سپاس گلک شیخ ماشر اصلا حمید برک لیش دنیزه از و لیلا خان و بریز که دورش و تماشان و سلاف دکم سپاس گلک سرچاوا سراعت نه اونجی هریک ناز کامیل نه اوار هلبسان میان او دنگ برنامه که زام گرام بهای سپاس خوش که هریک ناز گلک سپاس مالات آوا فرات روزا دنیسه ایواربات جوارا ایوارواشی خوشو باش به که فرات سپاس گلک اوزان جان بولود دنیسه برنامه و پیروز به مالات آوا سپاس گلک اکوزمان مراز جمال تدوکی نزدکی اوا روشنبیری میج ارمنستانی سلاوریز مجی تره یکک مراز گلک سپاس دویس هندی داوی سرحدی دنیسه يعني هنرمندي معايا سلاو رجبو تماشاني بربام تبي جبو ليلى خانم جبو ميوان هجاز باس كك دبريج جالك سباس محمد چاکمک با تماشاني مي يعني هر دمی يعني تجار برنامه نیست یعنی برنامه و بخیر به سرکتون جبوی و خوشگلی و میوانی و را خیراتنا بهشان خوش سلاو و ریز سپاس گلک محمد گلک هنه را تجدین هنرمندم هلبسانه ما نبودن که ارمنستانیه اوجی خانم لیلا سلاو و میوانی و را بهشان خوش گلک سپاس خوشگا هیجا خوشگاه هنر گلک سپاس سرحد آدار دنگ بیجی ما برای ما عزیز هنرمندی ما نو دنگ سلاو جته امیوانی تر خوشگاه دلال سپاس که سرحد جلال سورال ایوار باش ایوار و همیجی باش و گلک سپاس چاقی ما تماشا دکن اما عربی نویسی اولا از نزانم به تیپ عربی نز نکنم بخونم ببورینه لی سپاس گلک سپاس آراجی گلک سپاس كاك داويش هلا ديس أحمد البت
نزانم میدیتن البته که جی نویسه اسپاس دارم و مالا اونا همه آوا خواهد و ما تماشا دکن و گداری ما دکن که دویش پرسگیره که ما پرن یعنی ایرو همچنان وان برنامه چی دکن هم دوازن وان پرسگیره که داخل هولی او ریکی جی ببینه نه که تنه ما گوتو خلاص شو هم گری که راستی جی ریکی ببینه ما هیچ اجی اوتجی هم هاتنا سر و فکری وکی هم گری که جهالا تکنه وی کاری دا او گره که پیش نیاری ایسا هم بد نوان جهال چاقی جهال بخوازن تبیمه کار بکن چاقی بین نکو تبیمه کار بکن یعنی بین دورم هم بره خواب پاش خن و وانا پیش خن یعنی افتش گره که بیکرنه اگر نه کرنه امی انداکن هر دشت امی ناسنامه خوشی انداکن امی کوکا خوشی بقیتن امی یعنی ترس اوه همه سری ده تچاقی تی اوروپایی نکو یعنی یه همو ملتا تشتی چاقی والات خود نکرنه جتین اوروپایی جانا تشتی سا خراف دکن نمازانی اف ترس هیه ترس حالاندنی هیه ترس اسیمیلاسیونی هیه که دوریش نموجه اوی تشتی دکن او چاقی راستی جی اگر اف ترس هیه اوه باشه اونم نمام گره که هنه چا بیجی تا اوی درمانی بدیوانا چاقی امنا یعنی نخوش نکبن او رولا انستیتوته تا چاجی دغازی بیجی اری نا که ماسه رولا انستیتوت دوی کاری دا پره که دویش او ام دیسا دویجم از ناغازم چه انستیتوت دکه گلگ دکه او گره که بکجی گره که بکه انستیتوتا کردیه انستیتوتا کردی لبروکسلی گره که کاری و اوه دستور آوا داشی افتشتایه بونا ملت لی اگر ام زیده راستی هف بین زیده زوزو نکی ملت دورا خبر کن البته کاری می حالا پیش داره گلکس پاس بونا هاتنا برز دوریج گلکس پاس سپاس جنابی وادکم راستی جازانم گلک مجولن گلک کاری وحیه روشتنه نه تزانی من سری دنگو چاقی اما انستیتوت یا افکاری خستنه که نه قازانجه یعنی تو گره که وان پروژه ها بگی گره که سری خواب بشینی گره که تشتاکی برنیسی گره که اری بخوادی چاقی کاپی که بد نتا یعنی هنه پره بد نتا چاقی تبکی کاره کی بکی هلبت سمیناره که چاقی در باز کی اگر جیت نه بوی اوده که بچوک تگر که پره بدی چاقی تبکاری بی سمیناری در باز کی ملت دورخا براکی از آنم گلک زوره لی دیسا دویجم اگر ما خدای بر و کاری امگره که اوی کاری بکن از انستیتوت را و به طبیعت را از پیشکتن دغازم سرکفتن دغازم که دوریش یعنی به قواتا که به هزا که نو هزا که زور به کاری خواه بمشینن او بخواتن پشتی خواه شاگرد خواه بیلن که دوریش یعنی امی هر گره که یک اوی کاری بردوام بکه که دوریش یعنی زانی اصلا نباشد تا چوی او کسک نما گر که یکی حاضر کی تا 17 سالی بوی تا نجی تا البته که خیالی تا داشتی نبون تا بی سروک انستیتوتا کردی لبروکسلی لیرو مزن انستیتوتا کردی البته گره که خورتا کیسا یعنی خیالی مریات این اثری یعنی تا گره که یک کیسا جی ببینی چاقی روزا که جی افجی آیسا اکا که هف ببینه که چکن تایب او بیشن ماموستای من دورش فرهو بو از بردسته ویهیم بو مویرو بو من سروک انستیتوتا کردی و سما ملت خواه از کار دکم از وارا دیسا ساعت قواتا باش دغازم سرکردن دغازم و دیسا جاره که گلکس پاس بونه میوان برنامه سرچاویم خوشکالی لعب خوازم دو گوتنین داوی بیجم لبیدره و نویسان دیا دروش فرحوره و بری انستیتویا کردیا بلژیکا راسته لی اواج دو 3-4-5 سالا ورده از نسروکه انستیتوی عالی او کما از دریبه بریه دما سروکه ما یکی دیه اولا استازه پیده حسم از سوزانو لاری کرده کی دیه لی پرزگره که هری مزن او
دچه والدی و نخوازی ام ناوی جبروی که ناوی متم درد که به سروکن استیا کردیا بروکسلی او پرزگری کنی نه یعنی جمره سر بلندیه که بگومان لیاوجی یعنی از خوازم وی بیجم یک یاد دو او تشتی گوتود بیجه همو بتره همو تشتی گوتود بیجه از بتره براستی دوی ام آوایی که خواه بگهینن میجی جوانین خواه اجما پر زیرکترن اوی ریشانی ما بکن لی دوی امریکا ببینن گو ام بیجی ایروپیده ایدی ام وستیان ون بکن او راست راست سپاس گلکی تماشاوانی خارجی از سپاس خودت من تماشاوانی وانا راجی شرکتنی دغازم و شوانا جی برا ببینه خوشی سپاس گلکی هاجی سپاس حتی یک شمدن هاجی سپاس